Praise the Lord. Tako whātu le ni tai au, ni swapapelo i Yesu lo tātou ali'i, ma no tātou whaola, whatalo whātu nei tātou ainga, malanga mamau mai, o mawhaiona tātou mafuta, ia me se fo I tātou ainga malanga mamau mai, le si tua, Rain Farm from Helensville, whatalo whātu le ni tai au, I uso matua whawhino o mawhaiona tātou wheloai, leo tātou toi mafuta, ona o le upua le atua, amen. I think that's the most important reason why we would come together, and that's my prayer as well, is that everyone comes because they're drawn only by the power of the word, amen, and the teaching of the word and the learning of the word, and how the word continues to challenge us in our daily lives, amen. So ole au te nei tātou I le tatalo, I ona tātou whaangolongo lea, I le upo le atua le ni tai au, amen. Tai tama, vi ia oi le ni tai au no lo wanga lelei, utoe matu toi au lia mai ele nei tai au fou, I le malosi mai la wafio, maua le ea, susulu mai le la, o mea umalava ia o whaelonga ia, o au mea mamana na e whaia. La wami o tonu fui ta mā lea ua ta wami o tonu ina fua I mātou, I le nei tai au o le ala leo la mātou vi inga, ma mātou whaane e nee, ma mātou vi vigi atu I la wafio ona o oe, ma mea umalava ua e whaia. Ta mā o le a mātou whaanongolongo I lau upu, sauni o mātou loto, ta tala o mātou talinga, ina ia mātou whaanongolongo, au e whetalai mai e au wala I le ao au ina, o lau upu I le nei tai au. Father, our prayer is that you would open our hearts, that we may receive your word gratefully as you teach us this morning. In Jesus' wonderful name, and we all say, Amen. Amen. Praise the Lord. O le tātou tusi whaitawe maua le Ioane. Ioane se fulu. O le tai ole nei e whaaua winga lea o onga na amatai nei lea mata upu le vai aso na tea nai, tua nai atu nei. Ko le vai aso na tea nei, le Ioane se fulu, na tātou whaitawina pe na amataina le whai upu mua mua, whangata mai le whai upu se fulu. A le tai ole nei, e fia whaaua wina lea mata upu po lea tala tala noanga o tātou mata mata ia Yesu. Amen. Le vai aso na tua na inei na tātou mata mata ai. Whamai Yesu o au nei le whaitutoa. So last week we heard the beginning of chapter 10, and Jesus says, I am the door, I am the gate. O le ata na au mai Yesu I ana upu le vai aso na te anei o le ngaluenga a le leoleo mamoe. Na tātou wa ai ai le loto a mamoe, ia ma mamoe. The illustration that Christ gave last week in his words, we saw the shepherd, we saw the sheepfold or the sheep pen, we also saw the sheep. Praise the Lord. I le ata whaateitai nei a tala noa mai ai, e iai le ngaoi ma le whaumea. Whamai le whai upuna se fulu o lo iai, o le ngaoi e le ai se tasi mea na sauwai o ia na o na ngaoi fasi ma wha umatia. Last week we heard that in the sheepfold, there is a thief. Yeah? And a thief only comes to steal, kill, and destroy. And we understand that in the context of our lives today, that that's the work of the enemy, the work of Satan, the devil, and his angels. They only come to steal, kill, and destroy. And sa au mai foi la ele ali faola I le vai aso na tea nei, a o tala noa ai o ia I ana upu. O ana upu ia o ia tala noa tuaia o whaafsa ngai ma tangata Phariseo. O tangata Phariseo ma tangata Iuteia o I la tauia sa whaapea o na whaamatau ma te te atu I le ngaluenga a Yesu. So last week as we heard the word of Jesus, he was talking and he was in amongst the conversation between himself and the Jews, the Pharisees, the leaders of the Jewish community at the time. So this is a conversation that he's having between people that hate him. And we've learned throughout the book of John that there is a great hatred towards Jesus and his ministry. So these words, as he gives us an illustration of a shepherd, a sheepfold, and the sheep, he's talking with people that are actually against him. And Jesus says that he is the gate. Whamaile upu na tātou vaavaaia
Au whai wina le tatou la unga le vai aso na tea nei. Whamai Yesu o au nei o le whai tutoa. Whamai le whai upuna e iwa. O au nei o le whai tutoa. A whai e ui mai se tasi a te au. Whamai Yesu e wha o la ina ia. Praise the Lord. When Jesus said last week, he says, I am the gate, I am the door. He says in verse 9, if anyone enters by me, he will be saved. Lela o tātou malamalama me le Ioane mata upu se fulu ma le wha, alona whai upu e ono, whamai e sui ana upu wha amawhana whana atu i lana au soo, whamai o au nei o le ala, upu moni, ma le ola. E le alu atu lava se tasi i le te mā, pe a le ui mai ia te au. So upu nā a Yesu le whaola, o lo wha amawhana whana atu ai i ona au soo, a o tilo tilo, ma mata mata, ma ngai Yesu i le sa tauro. So as Jesus heads towards the cross, he says those words in John 14 chapter 6 as a way to comfort his disciples. Because he knows that his time is near. Remember, we're talking about a time before his death. And he uses these words and he reminds us, and he reminded us last week, and it's a good way to open up our sermon this morning, that he is the way, that he is the truth, that he is the life to the Father. Where is the Father, you may ask? He is in eternity, and that's where we're hoping to go one day as a believer. Amen? O le tai aulale nei, o le whai tau wina po le whaua wina le tātou mata upu. Mai le whai pue se fulu ma le tasi, a ngai le whai pue lua se fulu ma le tasi. Wha au tu wina le tātou mata upu le tai aulale nei, o au nei o le leoleo mamoe lelei. So this morning we continue the book, chapter 10, from verse 11 through to verse 21, and a sermon entitled, I Am the Good Shepherd. Amen. So ole atatou whaita wina le upo le atua, a maua le tusipaia wha Samoa, wha amonemole. Le atatou whaita wina uma lava whai upuia e se puluma le tasi wha amonemole. 11 to 21 we're going to read. After we read the Samoan, I'm going to ask those of us with our English Bibles, we're going to read the first verse only. Wha amonemole. Maua wha Samoa tatou whaitau. Oau, ia. Oau le leo leo ma moe le lei. E tu atu ele leo leo ma moe le lei o lona ola, e sui ai ma moe. A ole au auna, e le o le leo leo foi oia, e le ana le lafu ma moe. Ua va ai atu lia i le luko ua sau, o na atu lia e o ma moe. A e sola, o na puea lea o ma moe e le luko, ma faa sala la wina, e sola le au auna. A wā o le au auna lava ia, e le manatu foi o ia i mā moe. O a unei o le leo leo mā moe le le, ua o i loa au mā moe, ua i loa foi au e au mā moe. Pei o na sila fia au e le tamā, ma o i loa le tamā, o te tuina tu foi no uola e sui ia i mā moe. Ua ia te au fo isi mā moe e le o i le nei lotoa, e te tau ona o taita ina mai o i lato foi, e whaalongo foi i lato i lo uleo, o na tasi ai lea o le lafu mā moe, male leo leo mā moe e toa tasi, o le mea lea e alofa mai ai le tamā ia te au, a wā o te tuina atu lo uola, ina ia o toe au mai iai. E le ai se tasi na te ave e se ina ia te au, ai pei ta i au, o te tuina atu e au lava. Oi a te au le pule e tuina atu, oi a te au fo i le pule e toe au mai iai. Ua o maua le nā poloa ina, mai lo te mā. Ona toe vai ua ina lea o iuteia e ia upu. Ua whapea e nisi o i la tau e toa tele, ua ia te ia le te moni, o le vale foi o ia, me se ale mea tau te whaalongolongo ai ia te ia. A ua whapea e nisi, e leni upu ia se tangata ua ulu tino ina,
E mawhai ea e se te moni o na ia whaapulaina mata o tau waso. Can we please read the English? Just the first verse, please. Thank you. Ia. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. One more time. Ia. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. O le tatou manatu mua mua I le tai au le nei. O au, o le leoleo mamoe lelei. Our first part of the sermon this morning is from verse 10, chapter 10, verse 11. And it says this, I am the good shepherd. O Yesu e ana upu ia na tatou whaitauina le tai au le nei. Peo na tatou I roa mai le aso na tea nei. O loo whaaua wina mai na tatou mata upu a. O le upu lea na whaonga Yesu I le tai au le nei. Na whaatatau waila na whaupunga whaapea. O au nei, o le leo leo mamoe le lei. Leo lo tala noa ma iutaia. Leo lo tala noa ma le au fariseo. O lo iai fo'i ana au so'o I le lato tala noanga lea. Au lato whaanolongo a whaamatala ina Yesu le ata o le leo leo mamoe. Ma le lafu mamoe. Ma le pā mamoe po le lotoa mamoe. Ai o le tai au le nei whai mai Yesu o au o le leo leo mamoe le lei. O le o au lea, o le o au lona wha lea I tusinga Ioane le apostolo manatua. Lo whai mai Yesu o au le areto o le ola. Whai mai Yesu o au o le malama o le lalolani. Vai aso na te nei whai mai Yesu o au o le whaitutoa. O le tai au le nei, lea watu la Yesu matala noa. Whai mai o au o le leo leo mamoe le lei. Whai mai le whaipu e tolu mai whaipu e whal vai aso na te nei. Whai mai e whaalongo fo'i mamoe I lona leo. E wala au e ia I ana lava mamoe I o lātou I ngoa. O winga o le leo leo mamoe le lei. Whai mai na te tai atu fo'i a te I lātou. Whai mai o le leo leo mamoe le lei le whai mai Yesu. Whai mai e muli fo'i ana lava mamoe ia te ia. Whai mai le whaongaina e Peteru o le leo leo mamoe. Whai mai o le leo leo mamoe sili. E whai mai a e peru tulu whai koe luas fulu. Whai mai o ia o le leo leo mamoe e sili. E skielu mta koe tolu suma wha na te tasi o tusi si na tato maua mai le vai aso na te ane. I le whenenga tuai o lo iai upu whaapea. Whai mai iova I lona nuu. O te whaatuina fo'i le leo leo mamoe e tasi ia te I lātou. Na te whangaina I lātou. O lau au auna o tāwita. Manatua o Yesu oi. O le alo o tāwita I le tino a. O lana tala anga, o na tupu anga, o na tua a, e mai ia tāwita. Wha mai iova ia Isakielu. Ta watu I lo nu, o te whaatuina fo'i le leo leo mamoe e tasi ia te I lātou. Na te whangaina I lātou. O lau au auna o tāwita o ia, na te whangaina I lātou e whai fo'i o ia, ma leo leo mamoe ia te I lātou. Lea lau tu lai Yesu, tu lai lumo Israelu, ma whape atu I le au fariseo, ia iutaia, lumo na so'o, whape atu, o au le leo leo mamoe le leo. Amen? A wha mai le whai unga le whai upulu nā o loo iai I le whai pasfuma tasi le tai au le nei. Wha mai Yesu o au le leo leo mamoe le lei, e tuu atu e le leo leo mamoe le lei, o lona ola, e suriai mamoe. This morning's verse, in the first verse of our study, verse 11, Jesus says, He's illustrated the sheep, the shepherd, the sheepfold. And he continues and he says, I am the good shepherd. And we've learned from the book of John already that there are some statements that Jesus claims to say that he is the I am. We know that from the Old Testament, God says to Moses, tell Pharaoh and Egypt that the great I am sent you. And in the Gospel of John, Jesus continues that name, that Jehovah's name, the great I am.
The first I am in the book of John, he says, I am the bread of life. The second is, I am the light of the world. Last week we learned of the third one, and it was, I am the gate, or I am the door. But this morning's study, he says, I am the good shepherd. We learned from last week that a good shepherd, the sheep listen to his voice. They follow the shepherd. They know the shepherd's voice. That's the illustration that we got last week between a shepherd and his sheep and his flock. But this morning Jesus stands and he says, I am the good shepherd. Praise the Lord. We now also learn that from Ezekiel chapter 34 verse 23. In the Old Testament, it talks about that God will send Israel a great shepherd. Now the great shepherd is talking to his people and he says, I am the good shepherd. But the end of the first verse this morning, Jesus adds something very, very interesting. Because he says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. The good shepherd is now saying that as a good shepherd, I will give my life for the sheep. O le ale winga upu ia, o le winga upu ia, ua au mai e Yesu, pe whaata mai e Yesu, lona maliu. Manatua, e le maliu Yesu i le teimi le nei. E le maliu Yesu i le teimi o tala noa tua i le au fariseo ma le au iuteia. Au whai atu Yesu, o au le leoleo mamoe lelei, e tui natu e le leoleo mamoe lelei o lona ola, e sui iai mamoe. Ua tala noa Yesu ma whaata atu i o lato whaalongo. E iei le teimi e maliu ai le leoleo mamoe lelei. E iei le teimi e maliu ai o ia. A tono o whaalongo o na so ma whapeifo. O le leoleo mamoe lelei e tui natu lona ola, e sui iai mamoe. Mana ia le upo Peteru o iei le mua Peteru mta upo e lua, a lona whai upo e lua sfulma le wha, se ia o le lua sfulma le lima, o le a o whai tawina, whamai a wā o tangata umalava. Oh, sorry, ta upo e lua whai upo e lusuma lima. A wā o tau sa whaapei o mamoe na se, a o le nei, ua toi li liu mai o tau, I lena te leoleoina ma tausia o tau wanganga. Amen? Whamai le whaipuna Peteru, whamai o lena aveina e ia lava a tātou wangasala, I lona lava tino, I lunga I le la au, ina ia te tea o tau ma ngasala. Whamai tātou te nofo ai I le ame o tonu, o ona wha lava lava, ua malolo ai I tātou. O le maliu o le leoleo mamoe lelei. Le whamai Yesu I le Ioane, e tu watu e le leoleo mamoe lelei, lona ola, e sui iai mamoe. Le ola lea alo tātou ali I whaola na tala noa mai e fo I Isaia, o tā upu e 5 sfumaltolu a lona whai upu e whae o le ono, whamai e moni, wana tau abe o tātou tinga, mana tau abe o tātou whaanoa noa, a ua tātou manatu ua taia, ua tu lafo ua inosia o ia, ma ua tātou le manatua lava o ia. E moni, a ua manua o ia, ona wā tātou soli tū lafono, ua momomo o ia, ona wā tātou a mioleanga. Whamai o lea o ingai whilu muai, tātou sa iona lunga lea, ona whaalava lava foi, ua manolo ai tātou. Whamai whai poe ono, o I tātou uma ua se I tātou e peo mamoe. Ua taitasi ma whaasanga I lona lavala, a ua whaao ia te ia e yoba lea mio leanga o I tātou uma. O le winga I o upo Yesu le whamai, e tu atu e le leo mamoe lona ola, e sui iai mamoe. When Jesus says the words that the shepherd will give his life for the sheep, in 1 Peter chapter 2, verse 24 and 25, Peter actually writes to the believers and he tells them about the death of Christ. And he says it in these words. He says,
Christ who himself bore our sins in his own body on the tree. What's the tree? On the cross. And he says that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we were healed. 25 says, for you were like sheep going astray. Even Peter refers to the illustration of sheep going astray. But because of Christ, Peter says, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. That's what it means when Jesus says that the shepherd, the good shepherd, will die for the sheep. He's predicted his death. O le winga le upu le nei tai au le whai pu mua mua le na le whai mai Yesu o au o le leoleo mamoe lelei. A tomo lo tala noa Yesu ie o lo whaanungolongo. Ine ia avatu iai le ata whaateitai o le leoleo mamoe lelei. Au le ata ma le ata whaateitai le au mai Yesu o le leoleo mamoe lelei e tuuina atu lo na ola e suiai mamoe. I le tala noa mai Yesu i le amatanga o le tatou nta upu le tai au le nei, o lo tala noa ma au mai ai a te i tatou le ata o lona maliu. So Christ predicts his death, even in this verse, because he predicts it back in chapter 6:51 as well. In that verse, Jesus says in verse 51, he says these words, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. He's predicted his death. Then in chapter 10, today he says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. So Jesus talks specifically about his pending death. Male fai pe sfuma tolu. Tato fai tau me fa sa moa fa mole. Au le ia, ale au auna. Le o le leo foi o ia. Ele ana le lafu mamoe. Wa ba ai atu ia i le luko o sau. Ona lafoa i lea e ia o mamoe. Ai sola. Ona puea lea o mamoe e le luko. Wa fa sala la wina su tolu. E sola le au auna. O wā o le au auna lava ia, le le mana tu foi o ia, I mamoe. Can we read verse 12 and 13? Ia. The hired hand is not a shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. The wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. The hireling or the hired hand flees because he is a hireling and does not care about the sheep. O manatu lona lua, I fai upuna soma ye, fai pesfuma le lua, fai pesuma tolu. O le o le leoleo mamoe. So leo tatu tala noa I le leoleo mamoe le lei, mo tatu I loa o Yesu o ia o le leoleo mamoe le lei, mo tatu I loa tu inatu e le leoleo mamoe le lei, lo na ola e suyai mamoe. E sa fai pesuma lua, fai pesuma tolu. O lo tala noa mai I le au auna. Fa mai fai puna suma lua, a o le au auna, e le o le leo foi o ia. So, o le manatu lona lua, o upo Yesu e whaatatau I taitai o iuteia. O lo whaatatau fai upu nei e lua, a ngā ia I lātou o e o lo whaalongolongo mai. O lo whaatatau upu nei a Yesu, ia I lātou o e o lo taia, le nua le atua, po le nua Israelu, po le au Fariseo, po le au taitai sunako I lātou e o lo vaaia le malu, mai lātou nei o lo whaasangatau, ma lātou te I le whiaua le I whaola. Fa mai Yesu, a o le au auna, e le o le leo foi o ia, o le ana le lafu mamoe. So in the verses 12 and 13 this morning, we hear that there is a hired hand. And the hired hand is specifically this: he who is not the shepherd. So we now know that the shepherd knows the flock, but the hired hand is not the shepherd. Who was Jesus using this illustration about?
He's using it specifically about the people that are listening to him. Who are they? The Pharisees, the Jews, the leaders of the community at the time. The ones that we now have learned, they are against him. And what does it say specifically about the hired hand? It says, the hired hand, the one who does not own the sheep, sees the wolf coming, who leaves the sheep and flees or runs away, and the wolf catches the sheep and scatters them. Verse 13, the hireling or the hired hand flees because he is a hireling or a hired hand and does not care about the sheep. So what do we know about the Pharisees and the Jews that Jesus is trying to say? They do not care about the sheep. Who are the sheep? We learned last week that it is the people of God, the country of Israel. So their leaders do not actually care about them. Na tātou I loa mai vai aso na te anei, o le lafu mamoe leo lo tala noma ia Iesu I lana tala noanga, o le nuua le tua a. O au auna ia lo whapea mai Iesu, au le au auna e le o le leoleo foi o ia e le ana, le lafu mamoe, le au auna le wha mai na saule luko o na lafo aile e ia o le lafu mamoe, wha mai o na puea lea e le luko ma whaasala la wina. Le au auna le wha mai whai pa suma tolu, e sola le au auna. O ai le au auna lea o lo au mai le ata lea o lo tala noa mai ia Iesu. Tai o iu tai le lau te whaafasanga I a. E wha mau nia le wha mtalanga I le tusi a Jeremia. A sue lau tusi le tusi a Jeremia alo na mta kwe lua sifun ma le tolu. Le tusi na Jeremia o upua Yova na whetala ia tuwai I le perofeta o Jeremia, ina ia tautala tuwai I taitai nei. Tusi a Jeremia mta kwe lua sumatolu, whai po mua man whai kwe lua, tato whai tau whaatasi mai, o I tā lofa ia, o I tā lofa I le au leo mamoe, o e ua whano ai, ma whaata ape ina mamoe, na o whangaina, o loo whetsalai mai ai Yova. O le mea lea ua whaapea o na whetsalai mai ai o Yova le atua o Israelu I le au leo mamoe o e leo I lo unu. Ua o tō whaata ape ina lau lafu matulia I lato, ma ua lea siasi a te I lato. Whaauta o te taui atu ia te oto, ona o le leanga o a o tō wa mionga. O loo whetsalai mai ai Yova. O ai au auna ia o lo talanoma ia Iesu. Tai o le nua le atua. Lea la ua o le taimia Iesu. Ma ua fōlinga mai. Ua whaateleina le whaapolonga ina o le nua le atua e tangata nei ma taitai nei a. Ua ai atu Iesu I le whaatinoina o le porkalame le atua I lona nuu. Ma ua whai ai manatu, ma ua whaatinga ina I e taitai, ma weolo au aune le sunako. Tangata o le atua a. Lela wha mai e le upo Iesu, wha mai awa e le manatu le au auna le na sola. I le lafu mamoe a. E le popole tangata nei, I le nua le atua. E le o wha maoni o lato loto, I le tausinga o le nuu, ma nganga o tangata o le atua. Lena whai mai a Iesu I le whawhine na sa ili ni whaamalolo ina lana tama. Ai whai mai upo a Iesu, whai mai ua o sau mo le lafu mamoe a Israel. Alofa tele le atua I lona nuu a. Alofa tele le atua I ona tangata. Lea lo whaapea atua I whai mai o le au auna. E le o le leo mamoe. Awa ava ai atu le au auna I le luko o anga I mai. E sola. Ai sea. Ona oia ole au auna. So this morning we hear that the hired hand runs away when he sees the wolf come to attack the sheep and the sheep flock. So who do we understand is the sheep? Israel. And we now understand from the book of Jeremiah that actually Jehovah God actually spoke to the prophet Jeremiah and he says to them about these shepherds. He says to them, therefore, thus says the Lord of God of Israel, against the shepherd who feed my people, you have scattered my flock. You have driven them away,
and you have not attended to them. Who is Jehovah God speaking to? The leaders of the people of Israel. So when Jesus arrives on the scene in his time, he sees that this is going on and on for centuries and years and years. And then he speaks to them and he says, the hired hand is not the shepherd. Who's the shepherd? Who's the good shepherd? Jesus himself, eh? And amen, he says that I lay down my life for the sheep. So ole upuna lo au mai o lo faata mai e fai pes fulma le lua mai fai pes fulma le tolu le tai ale nei ole ata ole ele ole le ole ma. Amen. Fa wa winga tatu fai tau lalo le fai pes fulma fa fulma le lima fulma le ono. Let us continue reading down in 14, 15 and 16. Wa unei ia wa unei ole le ole ma moe wa o iloa ma moe. Ua iloa fo ia ea mamoe. Pei ona sila fia ele tama, ma o iloa le tama. O te tuina tu fo ina o wola, isu ia I mamoe. Ua ia te aku fo inisi mamoe ele o ile nei lotoa. It's tau ona o taita ina mai o ilato foi. Whaalongo foi ilato ilo leo. Ona tasia I lea o le lafu mamoe. Male leo leo ma moe totasi. Let me read those 3 verses in English. Ia, I am ia. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep. I must bring them also. They too will listen to my voice, and they shall be one and one sheep. I'm just going to read that verse 16 again. And I laid and other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. So we move from the good shepherd to the one who's not the shepherd, to a whole lot of other flock that are not in the sheepfold. So leala o tatou mata I le leo ma mo lelei. Ia male au auna whamai le upo Yesu ele o le leo ma moe. A lela wā ngai le tatou whaitau. E iei leisi lafu ma moe. E tatau ona au mai I tutonu o le loto a ma moe. O le manatu lona tolu. Ia tasi le lafu ma moe. Tasi le leo ma moe. One flock, one shepherd. Whamai whai pua spulma le wha o au nei o le leo ma moe le lei. Ua owi loa au ma moe, ua I loa fo I au, e au ma moe. O upu I e whaatatawa ngai le whaipua tolu ma le whaipua whai le amatanga o le mata upu a. Na le whai mai, e wala au o ia I ana lava ma moe I o la tau I ngoa. Whamai I fo I Yesu, na te tai fo I a te I lato, pe atu wina tu e ia ana lava ma moe, whamai e mua le leo ma moe, ia te I lato, whamai ona muli atu lea o ma moe ia te ia, a wā ua lato I loa lona leo. Lea lawa tu lai Yesu whamai, o a ua le leo ma moe le lei, whamai whai pesu ma wha, ua o I loa hau ma moe, wa I loa fo I au, e au ma moe. Oi ma moe ia Yesu o lo tala no mai ai, le whaalongo mai, ona so e to asfunu ma le to arua a. Le no nofo ana so a o whaalongo a o whaafea ngai ma tangata iutaia ma le au Phariseo, a o whai mai le au Phariseo, o lo ia te oe le te moni. A le nofo ma whaalongo lana au so, po le tali atu i Yesu. A whamai Yesu, o au nei le leo ma moe le le, o I loa au ma moe. E sea, whamai le whai pasuma wha, wai loa fo I au, e au ma moe. A upu ia Peteru le na whamai e le Ioane, ono whai upu ono suma le balu. Whamai na tali atu leo Simona Peteru ia te ia, leali ie, mātou te o ea ia te ai, o ia te oe, upu o le ola. Le winga leo le maa moe e loa, le leo, o le leo maa moe. Le e Peteru suma lua lea a. Le iei au toa sfulu ma le toa lua lea na wala aue Yesu ma le amatanga o le tusia Ioane na tātou malama i a Natanielu
o Filipo, o Ioane le apostolo, o Aneterea, o Peteru so e to a skulu male to a lua lefa mai Peteru, matu te o e ia te ai, olo ia te oe Yesu, upu o leola e faa vavau, ai whamai Yesu, o au o le leoleo mamoe lelei, ai sea, a wai loa o mamoe, lo leo. Mawhai whai no wha ape atu le tai au lene, a whai e te ilo lelei le leo o Yesu, lea o lo o whetalai mai a te itato e ala ilana upu. Amen? Jesus says in verse 14, I am the good shepherd because I know my sheep. And he says there in the end of verse 14, and am known by them. And we know that because in chapter 6, verse 68, Peter says these words to Jesus. Jesus, he calls him Lord. To whom shall we go? You have the words of eternal life. What does Peter mean by that? Obviously, as Peter was walking with Jesus for 3.5 years, he kept on hearing and hearing and listening and listening. And he got used to the voice of the shepherd, the one who says, I am the good shepherd. My sheep know my name. Now Peter's saying, where shall we go? You have the words of eternal life. It's a sheep that now knows the voice of his shepherd. And that's why when Jesus says this morning, I am the good shepherd, I know my sheep, and am known by them. Paipusuma lima whamai, pei ona sila fia au e lo utama, ma owi loa le tama, o te tuina tu fo'ilo wola e sui yai ma moe. O Yesu na te sila fia le leia, le finangalo o lona tama. Christ knew exactly the will of the Father, because he says in verse 15, as the Father knows me, even so I know the Father. But the end of that verse 15, it says, and I lay down my life for the sheep. So Jesus, he knows the Father, and then Jesus says, but I lay my life down for the sheep. Whamai Yesu, paipasuma lima, pei ona sina fia au, ele tama ma owi loa le tama, ai whamai whai unga whai upu, o te tuina tu fo'ilo uola, e sui yai ma moe, o le fesili, o le ale fina ngalo le tama, o le fina ngalo le tama, ina ia maliu Yesu. O le fina ngalo le tama, ina ia toe whaolaina le tangata mai le angasala. Whape whea, e tasi lava le tongi ola e mawhai ona whaamamai na i le angasala o le lalolangi. Na o le tongi sala lea na whai e lea tua. Oi, o lea, o lona alu. O Yesu. Whamai Filipi e lua, a lona whai poe lima, se i o on whai poe vali. O le au whai tawina, whamai, e iate o tau fo i lea lava manatu sa ia ke riso Yesu. O ia sa winga whaatasi ma lea tua, e le manatu ia o se mea whaoa. Whamai foi, ina ia tusa lava o ia ma lea tua, a ua wha maulalo e ia iate ia, ua winga whaatasi ma le polonga, ina ua whaia o ia whaapei o tangata valu, na i loa foi o ia ua tino mai i le tangata, ua wha maulalo e ia iate ia, wana ana, ua o ina maliu, o le maliu lea i le sātauro. O le manatu lea sa ia ke riso, ina ia whaataunu wina le fina ngalo o lona tama. Le ale fina ngalo le tama, le whai mei e le whai poe valu. Nei lo watino mai i le tangata, o wha maulalo e ia te ia. Le alo leo le atua soifua, le perenise o le langi. Wha mai sa iai whaatasi o ia malona tama, a o le i foa ina le lalo langi. Wha mai sa iai o ia o le lokou, sai le amatanga le lokou, o le atua foi le lokou, o ia foi o le lokou. So o Yesu sa iai i le amatanga. Ai whamea, e le i manatu o ia o le alo o le atua pe tutusa ma le atua. Ai whamei whai poe valu, whamei ua tino tangata, ua wha maulalo e ia te ia, wana ana, ua o ina maliu. Ale fina ngalo le nao le tama, le whai mai e Yesu le tai au le nei, whamei,
Pei ona sila fia hao e le tama ma o iloa le tama. O te tuina atu la uola e sui iai mamoe. Vaina no na tolu o le vaina leo tatu la anga tai au ni e maua lai fai pua se fulu ma le ono. Tatu fai tau fa atasi mai fai pua su ma le ono. Ia, isi mamoe e le o i le nei lotoa. E ta tau o na o ta ina mai o i lato foi. E wha alomo foi i lato i lo uleo. O na tasi ai lea o le lafu mamoe. Male leoleo mamoe mana tua o lo tatou tala noa i le lafu mamoe leo o tatou i lo o le ata o le lafu mamoe o Israel ai ho le fai pasfun ma leo no fa mai Yesu le e ngai fo i isi mamoe e leo i le nei loto a fesili o ai na isi mamoe ia o le tali e maua i le Roma ta upu mua fai pasfun ma leo no fa mai Paulo I lana tusi a Roma, a wā o te le mā I le tala lelei a Keriso, a wā o le mana lava leo le atua e ola ai I latou uma o e whaatuatua. Ki a, I latou uma o e whaatuatua. O ai latou uma e mua le iutaia. Ai whaeruwha mai a toa male e neni. Praise the Lord. Amen. Oila lesi lafu ma moele fa mai Yesu le fa puskun ma le ono fa mai wa ya te a u foi isi ma moe. Ele o le nei no toa. O le au e leni a. Oile au e leni le tuspa ia. O tatou. Tangata nu ese. Oi tangata nu ese. O le au Samoa. O le au Kiwi o le au Australia. O ilato o malava ele o le loto a. Ale atua I le nuu na ia tōwhia. Whamai Yesu, ua ia te au fo I isi mamoe, e le o I le nei lotoa. Whamai Yesu, e tatau o na tai ta ina mai o I lato fo I. Praise the Lord. Whamai le Efeso lon tau koe lua. Whai pe sfun ma le lua ma le sfun ma le tolu. Whamai o ona po ia, sa le iai ate o tau Keriso, tātou ia e leni a. Whamai sātanga ta ese o tau I sauninga o le mālo Israelu. E le iau whai tātou I tono sauninga Israelu. Whamai o tangata ese fo I le whengainga wa iai le mea na fola ina. O whengainga na e patino lava ia Yesu. Ma ua whaatino ma whaatau no wina ia Yesu. Ai whamai le whaipuna whamai sao noa foi ma le tua ile lalolani. Ai whamai whai pasuma tolu, a ona po nei, ona o Keriso Yesu, o tau sa vama mao ana mua, ua faa lata ina mai iai ile toto o Keriso. In other words, ua au mai le lafu mamoe, mai lesi lotoa, tuuina whaatasi, ma le lafu mamoe a lea tua, ona tasi lea o le lafu mamoe, tasi le leo mamoe. Ona o ai, ona o Keriso. Praise the Lord. So this verse here, in verse 14, 15, 16, Jesus talks about the fact that his sheep know his voice. That's where Peter says, where shall we go? You have the words of eternal life. 15, Jesus says that he and the Father knows him, and he knows the Father. He will lay down his life. And now we know in the book of Philippians, chapter 2, that he didn't consider himself equal to God, but he became flesh and gave up his life and died a horrible death on the cross. But then in verse 16 he says, but there are other sheep. The question to you is, who are the other sheep? Right? Well, if there are other sheep, because now we know that the sheep are Israel. But Jesus says, there are other sheep in another flock, and we need to bring those sheep into the fold also. Why? So that they will hear my voice. There will be one flock and one shepherd. Can I just ask all of us to turn to the book of Ephesians chapter 2, because this is where we find out where that other sheep or where that other flock of sheep is from. Chapter 2, Ephesians, and verse 12 to 13. If you found it, can you read it nice and loud? Amoa
Yeah? You two read it together, yeah? Remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Amen. But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Jesus Christ. Praise the Lord. That Christ and that God in all his sovereignty and all his dominion, the fact that he chose Israel as his chosen people, but at the same time, he was thinking of us. We were not excluded, because Paul writes to the church in Ephesians and he says, but now in Christ Jesus, you who were once far off, we were all far away from God. We were never supposed to be living the way we live today. But it says, because of Christ, we who were far off have been brought near by who? By the blood of Christ. Praise the Lord. Leoleo mamoe lelei leo o tatu tala noa I le tai aole ni. Leo o fai mai e tui na atu lo wola e sui iai mamoe. O le alofa o le atua I ona tangata a tono o le alofa o Yesu I lona vaai atu I ona tangata mpo Israelu I le whainga e taitai o iuteia I lea vai taimi na ia whaape atu ai wa o sau ina ia maua I la tau leola. Ai wha mai Yesu e iei fo I isi mamoe. A tonu au tala noa Yesu ma ona so ma whaafea ngai ma le au Fariseo au lona manatu o loo I ate I tātou. Amen. Le ata le na. Au tala noa o ia ma whaafea ngai le whainga ma le leta li tonu o le nuu. Au lona manatu whamai e iei fo isi mamoe. Praise the Lord. E leo I le nei loto a. Whamaila na upu, e tatau o na taita ina mai. Whamai o I nātou foi, e whaalongo fo I nātou I lau leo. Whamai o na tasi leo le lafu mamoe. Tasi lo lātou leo mamoe. Le alofa tu noa lea, e le mawhai ona whamatala ina I au. Te lofo e le mawhai ona whamatala ina e oe le telo teimi. Pe whape whea o na ta uami o tonu ina fua au e se ana manatu mai ai o ia te au. Ai whaftai, whaftai lea tua. Au whawhea ngai ai o ia ma le lea tali tonu mai o ona lava tangata e li talia e ona tangata. Nau nei ato as funu manto o rua lela te whewa ia. Ai wha mai e iai isi mamoe lai le isi lotoa e te tau foi. Ona taita ina mai. Manatu muli e maua I whaiupu muli na e lima. Se whaitau me whasa moa whamamule. Our final thoughts of our sermon today found in the last 5 verses. Pepe sufitu se was lusu matasi. Whaitau ia. Le lofa mai ele te mai a te. A wā o te tuina aturo wola ina ia o toe au mai ai. E le ai se tasi na te ave se ina ia te au. Ai pei tai au. O te tuina atu e au lava. Oi a te au le pule e tuina atu. Oi a te au foi le pule e toe au mai ai. Ua o te nā olo ina mai o te mā. O na toe vai ua ina lea o iuteia I ia upu. Ua whape ane nisi o I la tau e tō teri. Ua ia te ia le teri. O le vale foi o ia. Pe se a le mea tau te whaanongono ai a te ia. A ua whapeane nisi. E le ni upu ia ase tangata ua inu ulu tinoina. E mawhai ea e se te boni. Ona whapulaina mata o tawaso. Can we read those last 5 verses in English? Ia. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authorities to lay it down and authority to take it back. This is mine I received from my Father.
Amen. Ole pule ale leoleo mamoe lelei. The power of the Good Shepherd is our final thought for today, found in verse 17 to 21. Fa mai fai ua suma fitu mai fai ua suma valu. Ole mea lea e alofa mai ele tamai a te au, a wā o te tuina atu lo wola, ina ia toe au mai iai. Ai toe fai mai fai ua se fulu ma le valu, e le ai se tasina te ewe se ina ia te au, ai pe tai iau, o te tuu wina atu e au lava. Fai unga fai pasuma valuolo iai upu whapea, o ia te au le pule e tuina atu, o ia te au fo i le pule e toe au mai iai. I le fai upasuma tasi fa mai Yesu, e tu watu e le leo mamoe le leilo na ola, e sui iai mamoe. Lea lau o tatu mana malama, o lo tala noa mai Yesu i lona maliu. Ai ile fai upo se fulu ma le fitu ma le fai upo se fulu ma le valu. O i, o lo tala noa mai ai Yesu i lona toe tu. Amen? A wafa mai fai upo suma fitu, o le mea lea, e alofa mai ai le tama ia te au, a wā o te tu ina atu lo o wola, ina ia o toe au mai ai. So the verses 17 and 18, back in verse 11, at the beginning of our sermon this morning, he predicted his death. But by verse 17 and verse 18, Jesus now talks and predicts his resurrection. He says in verse 17, therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. In verse 18 he says, no one can take it from me. Why? But I lay it down myself. I have power. You guys say I have authority. In your version, my vision says, I have power to lay it down, and I have power to take it again. This is a command that I have received from my Father. Ile fai upu ile amataino le tatu manatu muli muli. O lo au mai e Yesu le ata o lona toe tu. O le mafua anga, ina ia I loa e tangata nei o lo whaalongolongo ia te ia. Ina ia lato tali tonu. Pe iai lava se tasi e whaalongo ma tali tonu. O ia o le alo o le atua. Mana tua fo I le tato matua tau loto o le nei tusi atoa. E maua le Ioane e luas fulu fai patolu suma tasi. Ua tu sia nei mea. Ina ia tali tonu wai o to o Yesu o le ke riso lava ia. O le alo o le atua. Whamai ina ia maua e fo I le ola I lona suwafa o e tali tonu. O le ale tu langa le wa tu ai Yesu il fai pasuma fitu ma fai pasuma valu. O lona tu langa o ia o le atua. Lona I tua tua. E sea, longo fia ia na upu, whamai fai pasuma valu. E le ai maseta sina te ave e seina ia te au. Ai pe I tai iau. O te tuu inatu e au lava. O ia te au le pule. E tu inatu. O ia te au fo I le pule. E toe au mai ai. O ia o le ola, e pule o ia, I le oti, le o foi, le ola, I lona toe tu mai. Praise the Lord. O lo tu o ia, o le atua. Whamai le tusi a Paulo le mua kore nitom ta upe sfulma le lima, a lona fai pue tolu, ma le fai pue wha. A wana o tu inatu ia te o tou mea mua, o mea fo ia na o maua fo ia au. Na maliu ke riso, masui o ata atoa nga sala, pei o na tusia, na tanu foi o ia, matoe tu mai I le aso tolu, pei o upu ua I tusi. Ai whamai le whai pue lua se fulu, o le koronito lava lea, whamai lona whaita wina, a o le nei, ua toe whaatuina mai ke riso I e ua oti, ua avea ma wha polo polo, o e o ngomoe. Le mana, le pule o lo I le ali whaola, na toe tu manu malo mai ai o ia, na ie oti. Lea lau e loe tātou, o le mana na o le tala le lei. Amen? So in verse 17 and in verse 18 we learn today that Jesus says, therefore my Father loves me because I lay down my life, that I may take it again. What does that mean? He's talking about his resurrection. In verse 18 he talks about the fact that he has the power. He says this, I have power to lay it down, I have authority to lay it down,
And then he says, I have power to take it again. We now know that the message of the gospel is clearly spelled out for us in the book of Paul to the church in Corinthians. And he says in verse 3 of chapter 15 of 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and verse 4, he says, for I delivered to you first of all that which also I received. Number 1, that Christ died for our sins according to the scriptures. Number 2, that he was buried. Number 3, that he rose again the third day according to the scriptures. In verse 20 it reads this word, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. When the Bible refers to those who fall asleep, that's the death of a believer. And Christ becomes the first fruits. When he rose again from the dead, it says here, Paul says, he says, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. We now have hope, brothers and sisters. The fact that you and I believe that Jesus is the Son of God, he is the Christ, he is the anointed one, he is the Messiah. By believing in his name, we have life. But the fact that he has the authority to rise up again, we now have hope. Praise the Lord. That if one day when we die, we have hope and eternity through the gospel of Jesus Christ. And for me to fight one tato mata pule tai Ioane. Fai pusful maleiba. Ona toe vai luaina lea o yuteia ia upu. Luas full. O fape ane nisio la to tele. Ua ia teia le te moni. Ole vale foi foia. Pe se ale mea tote faa longo wai ia teia. Fape ane nisi. E leni upu ia asita ngata ua ulu tino ina. E mawhai ea e se te moni. Ona ia whaakupula ina mata o tauwaso. Umana tu lai Yesu wha mai o au o le leo mamoe lelei. Wha mai Yesu e tu ina atu e le leo mamoe lelei. Lona ola e su iai mamoe. Wha mai Yesu ua uiloa au mamoe. Ua iloa fo i au e au mamoe. Wha mai Yesu le whai pues fulma leono. E iei fo isi mamoe e te tau ona tuwha tasi ne ia tasi le ma lafu mamoe. Tasi le leo mamoe. Fa mai Yesu o lo ia te au le pule e tu ina atu ma le pule e toe au mai iai o lo tala noa mai o ia o le atua. Ai wha uta le whai unga le tata mata upu i le tai au le nei. Fa mai, wa ia te ia le te moni. Fa mai nisi, o le vale. Fa mai nisi, se ale mea to te wha longo ai ia te. O le ata, o le le talitonu. So Jesus, after he speaks the words of the Good Shepherd, he speaks the word that he gives up his life and takes it back up. He says in verse 16 that there are other sheep, and we need to bring them so that there is one flock and one shepherd. We see his heart, we see his mind is for the Gentiles as well. We've learned that today. Verse 17 and verse 18, he talks about the authority that he has. He has the power. He reveals his deity to his people. But what's the reaction from those who listen? We find out in verse 19 to 20, some of them say, he has a demon. The others say, he's mad. The others say, why do you listen to him at all? The reaction of unbelief. There was great unbelief. Le tai aole nei, o lo whai mai Yesu, o au o le leoleo mamoe lelei. E le suia le whiau lea. E o mai le taimi nei i le lalolangi. E le suia le mana o le alo o le atua. E le suia ana upu. O ana upu lava ia.
O ia lava o le leoleo mamoe lelei. O lo whitalai mai e sui ata i tātou le tai au le nei, o te tui nā atu lo wola e sui a i mamoe. E le sui a le whi au le nā. E o lava le whi au le wha mai o iai fo i isi mamoe. E le o i le nei loto a. E ma whai ono wha pe atu uso matua wha whine, to tele o tatu ainga e le i wha anongo i le upo le tala le lei. O lo iai isi mamoe. E te tau ona iai i le loto a o e wha atua. Praise the Lord. E te tau ona iai wha atasi mai tātou i le lafu mamoe e to atasi. Ina ia to atasi la tātou leoleo mamoe lelei. It's all about the Good Shepherd this morning. Nothing has ever changed. He's still the Good Shepherd. He still laid down his life to save the lost sheep. He still is saving the Jews and the Gentiles. Praise the Lord. He still has the power of resurrection, and we still have hope in that power. Praise the Lord. But behold, brothers and sisters, like verse 19 through to 21, in the world today, there is still great unbelief. E ui lava I lea tala lelei, e ui lava I le upua le atua, e lo tato va aia lava le tele ma le anoanuai o le tali tonua. Ai o le tatalo I le tai au nei, ina ia alu pea le upu a le atua. So se tasi lava o lo whaanongolongo I le tai au nei, e iai le mana I le upu. Au mai le whai upu le whai wina I le tato o mata upu le tai au nei. Le Ioane suma 5, whai pe suma tolu. A o whawhea ngai e suma ona so I ona toe taimi. Wha mai upo Yesu, e le sili lava le alofa o se tasi I le nei alofa. Ia tui na atu e se tasi lona ola, e sui ai ana wo. Le leo mamoe le lei le ana whai mai le tai au le nei, e tui na atu e le leo mamoe le lei lona ola, e sui ai mamoe. O upu ia a le leo mamoe le lei. Wha mai a, e tui na atu e ia lona ola, e sui ai ana wo. Can I just finish off today with these words? These are Jesus' words just before he dies. And he comforts his disciples with these words. And he says to them in John 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down his life for his friends. Jesus says, I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep. This is what he did for you and I. Greater love has no one. No one in the history of the world has ever died for others. No other religion, no other belief system, no other philosopher, no other historian, no one in the history of mankind has ever died for others. Only in the Christian belief, only those who study the Bible and study his word, that we find the story of a man, the God-man. God himself became flesh. Why? We're the only ones who believe in a system that has this. Greater love has no one than this, that one would lay down his life for his friends. That's the gospel. Amen? That's the message of the gospel, and it hasn't changed. He is the same yesterday, he is the same today, and he will remain the same forever. Why don't we stand? Amen? Tai aole nei, ua e whaalongo, ua o whaalongo, le upua le atua. Ai pe ona o whaasoa atu le aso na nafi a, le whi au le tala le lei, o le alofa tu noa le atua, e alofa pe lava o ia. Ai whamai le fionga pa ia le atua, a wā ua anga sala tangata uma. E le nao nisi tangata, ua anga sala I tātou uma, ma ua le o
I le vi inga mai le atua. Ai whaafetai a le lofa la lea na tuuina mai ai e Yesu lo na ola e su ia I tātou. Ai whai la le whiwhiringa a e iai le whiwhiringa a le tangata. You get to decide. Praise the Lord. The message today is that there were those right at the end that no matter how beautiful and powerful God's word was, the words of Christ, but there were still those who refused to believe. So my encouragement today is that as we pray, that you use the prayer and you pray and lift up your heart to the Lord this morning. Amen? Tātou te talo whātasi, pate tai mai ei upo le te talo, ai avea lava le nei te talo, maau lava te talo, I luma o le atua, tātou whaatai ai, mo le upu o tātou whaanongono. Amen. Can we close our eyes? Pate tai mai upu nei whaafetai ta mā, I lau upu, o whaalongo ai. O lau upu, ai Ioane ai, loto, lo wanganga. Lea, o whaalongo. Tama, o talitono, o au o le tangata anasa. O talitono nei, I le maliu o Yesu, I whaamanga loina iau. Na tanumia, matoe tu mai, o lea, wa iai lo wha moe moe, I leola e whaaloba. Whaatai tele tama, I lo walofa moa. Father, I thank you for grace that you have extended to me. I believe that your Son Jesus died on the cross, was buried, and rose again. And now I have hope in eternal life because I believe in the name of Jesus Christ. In his name I pray. Amen and amen. Atai tele tama, whai wina ngā lue ngā lau au auna I le ni taia. Atai lo ngā lue mai, whamanuia iau au auna nei, au lātou whaanongo I lau upu, o le swafapele o Yesu. Amen. Tato lala mai la. Thank you, team. Pati ni taia mo le tua le tua. Ya, pakai le tua ona ona upu ni taia. Te tonu lava ya, ya o mali upu le tua I lo finagalo. Sawi ai ko e mo ni taia. Ya ai mai se foi lo sabalina o le nei vai aso. Pakai lo na awa o mai ya te oe o